kesihah kedua. Hasilnya ulang. Ku ba em bọc ku kong hila kane de yaman me man pa por de ro de kut por sian kane de bua cu perkano ha kesihah kedua. Ya to jimut kimi hakimi hamiat kedua ke posi burong keriang kehente unterme kemancu produk du isarne iman cu pro bo ibekla ai miat cu jan ai miat cu sa pen ma isur ijem ya pen merun cu syar an a kejing ya sa dio ya sa piar iman cu pro bo ibekla ai miat cu jan ai miat cu sa pen ma isur ijem ya pen merun cu syar an a kejing ya sa dio ya sa piar ya dei jing mot iwe ya ka long ying long sem ban tei burong kenyang ka kan thei u shen rang ka jing im riu dap tang jing sneu bang nang ya miat to nang ya hadot thau thia dot i dia phum ki de ya pen man ke jing kha wai ke bia jing ya ma yu ai hoi wan chu pen khlia to nang ya miat to nang ya hadot thau thia dot i dia phum ki de ya pen man ke jing kha wai ke bia jing ya ma yu ai hoi wan chu pen khlia ya to jing mon kimi hakimi ha miat kedua miat ke posi burong keriang ke hente uterme ke mancu produk du isarne